5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? His mama. She's dead, bro. Hvala vam na 100 subscribera. Ćao se ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, ulazimo u YouTube i kao što vidite kada odemo prvo na analitiku imamo 306 subscribera i 102.000 pregleda, tako da hvala vam puno. Sada, ulazimo na ovu olovki su ovdje i imamo puklano sve. Puklano vačke nestaje i piše se ime. Piše se ime i menja se sve što ima veze sa prostornim imenom. Ovo smo da stavimo ovako velikim slovima, da se zovemo opis, onda smo da promenimo i identifikator promenimo, da vidimo da li može ovaj identifikator, da vidimo što se monitorom može. Da li ste znali da kad od Pepsi uklonite prvo slovo i zadnje slovo, to je P i, dobijete EPS. Da li ste znali kada od Pepsi uklonite P, dobijete psi? Pa dakle psi u Pepsiju majko mila. Zašto ne smete ustajati kada mačka spava na vama? Pa šta da radim? Da li svi bi da gledamo u plafon dok se ona ne probudi, ne kontam. Ljudi, da li možete nešto da mi učinite sada? Ljudi, bit ću AFK na kratko. Morate ljudi sada nešto da učinite za mene. Da li možete ljudi sad ovo da uradite? Čekajte ljudi chat. Moram samo da se vratim kod vatre. Da ljudi nešto učinite za mene. Znači vrlo je jednostavno. A ljudi ja znam da hoćete da me poslušate sigurno. Molim vas brate, slušajte me sad ovako. Gledajte se mi ljudi sad ovako. Gledajte ljudi sad. Samo ljudi da odem do ovoga. Čekajte ljudi moment. Da li možete ljudi sada da odete na YouTube-u? Da odete ljudi na YouTube-u i da ukucate ljudi i da uđete ljudi na njegov live svi. Ljudi, idite ljudi sada kod njega na live. Ima ljudi, fali mu 6 pratioca, ljube vas brat. Idite molim vas kod Vaskeza, lik me prati od početka, znači od početka me ljudi prati. Idite ljudi samo zapratite njega, molim vas. Zapratite njega svi i napišite ljudi u chatu vamo kod njega. Svi zapratite i napišite ljudi vamo u chatu kod njega da se došli iz Knelusov live kod mene, to je kod njega da ga zapratite, molim vas svi. Ispunite mu ljudi, čeka dečko 200 subscribera, molim vas braćo svi. Jurimo tih 200 suba. Znači idite ljudi, molim vas. Javite se svi kod njega, ljube vas brat. Vaskez je mnogo dobar lik, gleda svaki moj live. Idite ljudi sada svi kod njega ljudi da ga zapratite, molim vas svi. Znači molim vas, za moju dušu. Da se i ja malo pojavim da kažem posle ovog kiseska koji ste vidjeli. To mi je posle dalo vetar u leđa. To mi je dalo vetar u leđa. Ja sam posle od tog 6. augusta 2025. godine stigo vrlo brzo do 300, vrlo brzo do 400 i posle do 500, 600 i tako dalje, znači to mi je dalo vetar u leđa, da. Znači, još jednom hvala puno njegovom bratu i Knelusu na predivnom gestu tog 6. augusta 2025. godine i to mi je dalo vetar u leđa, tako da inače to bi bilo to od ovog videa. Ja sam planirao da to bude kratak video, eventualno kratak video sa koordinu kanala gdje sam upasio, ponavljam, možete da vidite i kroz video. Upasio sam prvi video, upasio sam video gdje sam stigao do prvih 100 subscribera, upasio sam video gdje sam promenio ime na 300 subscribera, upasio sam 3 popularna videa koji broje preko 100.000 pregleda. Upazio sam isto sam kako mi je Knelus podelio live, tako da ja mislim da je to solidno sa prvi specijalni video sa korijenu kanala. Tako da, ako ste uživali u ovom videu, ostavite like i subscribe, a mi možemo da se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ljubim vas, brat Vasić, hvala vam puno i jeste da napomenem da smo se polako vratili live-ovima.
polako smo se vratili live-ovima, sve to što smo dobili copyright strike, znači dobili smo copyright strike, i ja sam mislio da nisu mogli da live to 28. augusta 2026. godine, ali polako smo se vratili live-ovima, tako da ovo će da bude specijalan klip, tako da uživajte u ovom klipu, vidimo se.